Nanta administration of civil and criminal according to the customary laws of the Nagas. Ownership and transfer of land and its resources. And the Sarkar India wala digiton. Kima panuan menteri kam hangi la digiton ya ka article 371. Ayat kata kala syah ikipat pak bagian slow. Lani ka para ka bakatan hapok lani ka para ka bakatan hapok binti kena bakinun dan arti po hakan jelaki. Sarkar India ki im bagi an jaba sarkar jelaki ya. Kiba im naga syok mauria kiba im naga ti mau thop kiba im nau syak menta kita na prega jing golden jo be im no marka kam ka jam ndai ka don sa wi ka jima ka kham khra bakata kalong babaro shi kata nishnan hadir ela ka jom be jela nama masnyo ela ka jom be itu gedong ela biji kisu bakaran kandau kecap. Nomor ke district council kama ban pene lahap ban thau lakan ki warra ega Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972. Kadang ni kam Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kaba kami ukhar bamla ban tekno akan ega region lem kum ta kalakun warla kataru kaba snusi kalau makini kinong eram ki jungi ki persang ban samkleo ya kan ika an ya kan Meghalaya Transfer of Land Regulation Act. Mentali kini ke MD kawan ra ada kata ke Invest Meghalaya Authority IMA ya ke chat nomor. Badling ba kini kilaban shimi ke jaga bad kumbalong ta ke jinga de ke jinga the ya ke jaga ra ka bashir khai ba aspa raispa eka buat kia pun kam kini ke agent sarkar nda bal wa ini jaga ra ban the ka dor ka bata ada throw away price come on the ka dor bata pat kini hi kin saliti syaga sarkar kadang kata connivance kadang kata ka jinga tree ka jom ki badona ka por pat kita ki agent sarkar ki bani ki briu sarkari pat thi igni pat ban sai pat segi company lani segi briu ke ndaba lingba ka ai ne haka dur chugalis wei pengal ai list ko ki pat ba be ken mau ka bala ba ka jaga banon thai pat sai ken ai list menta pe i galak pen ki wa no Nrupos kan sedang ke agreement pat ba lala kini kiba kilesi bo bat kimasin ya kata ke jaga kim patla ban peni na kata ke cintrai ke investment ke citon kampan extend yang kan cia kumta kumbulong gini di jaga borok yang gini di jaga list ngai la bagaimana thai pat segitu ki try jaga nomor kata aku ki pat ba but habang akhirnya ke artikel 371 ngaku abang keren saya kani kam deka map jingdawa ka manifesto ko jini nringi skwa abang itu ya kita ke jinga di nama don ke persang pensu tu bakla ya kani ngi hamde khud bak sarkar India dan ki bawang baden lara ya ke 370 ke sarkar India kala kedua hikmiti kumno bak sarkar India kan ahli ya kata artikel ka laispa ni kuwait Ngong hangi pihapan snotu ya ke geopolitics kabadi ya ke Jammu and Kashmir bat kari India. Kenapan yo ya ke historical background jom kani ke Jammu and Kashmir bat kari India. Nang takinong song bat kumro khamtam habo ka jinsinchar jom ka party BJP ka ba ya ka kum ki agenda jom ka RSS BJP kan mula penyelek persya ya ke RSS kan persang ban pendat di agenda ke jongka bag agenda jongka BJP kalau ban penong ke India ke wei ke nyam ke konsor ban konta tetel bila sotu tina mar kata daw ke BJP kalau kurang ayu haka election ya ke Jammu and Kashmir di nong song tu bat kuma pitip ke don ke jingat ho apregi Hindu bagi Muslim ke bashir haiba hak te jua Henry yangi ki notice ya kinaga kila dep ay ya article 371A bat kila dep ay ru ya ki mizo ka 371G mau ka shong ha ka kom perkhat ka ji kom ka jat penriu kai haba ni gilet ban ya keren ber ka sarkar India ni tawa ya ka hok kom ka ta ka jat penriu ka ba kerpang ka wei na ki riurum ki badan na kini ki than chitai lapi naman ni don ya ka jong ka history pagi don ka mene dai ma ban shu
jubor justi banora iki an John ka sorkar India ka song hangi bangin yeng jele persyak dalam arti ko kipat ba ka song kan kom perkhat jong ginong langi perkhat bani yeng ban let ban tawai ka hok ni suong ni suap ka kata India kale ini lalu yang bagi cakap baik kepada India kali ini kabah bagi Yesus kat baik dah, naik yang Yesus, naik kerana kita ada jilong cat mereka berdepan, naik slotra Yesus dia kali, oh tak ada kali India, naik lalu ni om bagani kali Yesus ni hapan penek pensak nak taki long di mandi, ni hapan dikun berjaya, ni hapan penpan, ni hapan don kerukong perkat kabah penek, nomor kita ada orang asal gidi berjaya kun, walau di don kam berjaya kun ya kali India, bantama ya kali kahok. Banyak kon, banyak saat, banyak balargi kisnotu, balarga jadri yang renti, teli kumga jadri yang bantawa naga sorkar dia, amdon jingartin bangin yo, ya kaya ke bangin ikwa, ni don kam banyak kon, nyemdai ban penduk ya kata ka mensia ni kon. Teko kipai bagi bila i namarta ki ki persang ki ban persutu bakla ya kipai ba hangani ke kenti. Namar ka don ka ta ka jingsno skir jongini ki wiki party balaraga Voice of the People Party ka sweep mau ngalaban ka job ka sala kani ka MDC election oh kalau jingkang kalau pri ka lat kalau pri yang Voice of the People Party bagan job ya katai ka MLA election kani kata ka bagi kiti kani kata ka bagi kim kwa baga Voice of the People Party kan job hot is no to baladingi job kin persang man penuit ke jing trikam ke jini kilaman persang man tiet ke ke MDC ke jini kin persang man thong kin le not ki chat kam kin nom saya man pun pulom re kim ko apa ni kan air jing shan ju pat ba over krishan ni naru ke MP election kan ye ne akan ke MDC namarkan bu jinge akan MLA ya kini ke basinshan oh kumba kalau mentang ni baparo pi ni baga jingre mentang kalau hamreng the Voice of the People Party kamdei ke jingre jingi party ko ki pat babi ya ko aban pensoto kadei ke jingre jonga nongrim kadei ke jingre jonga nongrim kadei ke jingi kon jonga nongrim ni le chupat ba halor ka nongrim jonga sinshar ka kharar ka bakoi bangon ra ya ka sinshar ka kharar ka bakoi bane kun ka thma persha ya ka bangsa bane kun persha ka thma ya ka jinduk bane kun ni ka jile shriang khmat bane kun ni ka jile abor ka ka nongrim da jini ka ba paro ki seng seng perthai ki le chupat ba ki no pin la ban pen khoi ya ka politics ka ka jil kon jonga nongrim tenga ngai bi pat pa ha ka ni constituency kumjo oi kumbagalong kamdei tang hadri ka constituency baka party ka say candidate ki bampat da pautan ki bampat dalong popular mo hakata ka jingere ko pat ba ndoi ngai ki pat ba kira bandung itu ya u candidate jong the Voice of the People Party ndoi ngai ngat tips kan bagi pat ba juga not strong but kum ju juga recasi berkoi ki tip shy ke nongrim juga Voice of the People Party but ki tip ke simbol pra ni tip simbol pra nangek itip jangan deh menurut kebam tip yang simbol pra hari ini sini kebam mata nama kata jire kalau kepada kambing sesuatu wat ya ke parti nilai mentah kalian ni pen shine ni pen sesuatu ya kipat ba bagian sesuatu ke kata ke political party atau ke day kumpul kita di independent candidate baka parti ke di tangga uniform oh nenek ni pe you bril asyik ban pendamau yang hilang barok ke berani ke power ke bangta marwing imla balik tawan hapo district council marwing imla balik tawan hapo assembly kabaduna ni jongkam kap nrimut kibaduna kibadana jok ke cimut ke jok ke ciperkat ke jok ke nongrim ke jok ke thong bagian lek hapo district council bantau ki an namta jini upai pa kabaduna kejauh ke jimut, kejauh ke ciperkat, kejauh ke nongring, kejauh ke thong, bagaimana assembly bantari ki an, bagi polisi nak tajmi pada marwai himla balik tawan, yang hampir sepupu yang kata kejingsha. Menobat lumnya kita ki kangrut sharing hat district council, laipoinut sharing hat assembly, kibran kejauh ke nongring, kejauh ke jimut ke ciperkat, kejauh ke thong.
Kandai tangga parti bagi nongrim ki baklan jaga parti. The Voice of the People Party kadani ki nongrim ki baklan kadani ka thong ba shai. Ban penimpat ban penhapat ban penlador ya kari baka jat nri bachi. Kadon ki nongram ki ba i jai. Ki ba ngi jikit kli ki ba start ki shampang. Bani wamraru ya kata ka nongrim play haka politics kaji. Namani tip baka tumai jiba sincha ka karar kadai ka play pula bu be go renti. Ko kipat babi iwan nama ta hakani ka snom hakani ka jaga ban pengamau ipi yakini ke igi paro bat bani wer ipi ko ba bil ai ka jigashan hakani ka MLA election MP election yang in beteng ban keshan ya ka Voice of the People Party kalau simpel hadu kapras nem yangi bangin yo ya ka jom jelah bangi kun himudur kipat ba kisno ba tinangalam hadu kapras nem kibut ki nangalam hadu baka sorkar dia kahaban ai ba hagita ki khapra tli kisnam ngamnek pada jiat linti ke jomi tagi nangalam kanong bitang ka jai jai ka ba khame ka du jie ka ba khame ka du mausya nangi kini ka du shibun ki jie aga jiat linti kilaban mi ki jie ki ba bon chat bon rukong kilaban mi wat ki ba thot na pdeng kita di ya lang hagata ki jie ki Amrei upat ba orang ai ke cingasang hadu bangide yo yang kecelah ka pura. Ba jong ka chat beri juga ri khasi jaja umlaksi banyene ba ka Voice of the People Party tang menta sansnem sabangin yo banket yang so juga cincok ni balwan ra ya ke cingla habagi pe kita kishit bat kumba menta watna syapo garu hills ni tu ki pe kamang ka ka banja hakani ka MBC election la ka VPP kala nem ban kurup yo lakam juga sinshar ka karar ha KHDC para po JHDC ladangi ngila ban bat mana ibi kita yo ngenai ka cigasan ya ka VPP man mangiru ngila kwa ya ka sinshar ka karar ka bakut ko kipat babi ka bakum kani ka kabu mana ibi kan pakan wandang sesisi ladangi miss ya kani kabu menta ban ngamnyet ban dans ki wi pat ki ban shlur ki ban yok men sim ban nishmat ban sacrifice ledi o dan ki bong o kitu ki nong perta surok kitu ki he tengam ngelayo nam te ki he tengam kilele ayu nam ta ka chat mriu mo matharai kapor kamdei ka bisyo ei mo kapor kamdei ka bisyo ei lai pingaw tuli kisnam haka jingim ka jangangal ai haka ban syakriya ka jat mriu dan di bersang bersutu bakla yang awalnya ke jingkeren ke jangan ko mongi bi ngala keren ni gini ka jing sokya haka snong mausun ra long haka jingre ke jangan bat ka ni ka linti ka baya haka banga syakriya ka jat mriu nganut bangong bangam dan kam shwa bangan yak bangan palap no play haka bide bat ka jat mriu naman ngampat syukur ya ka jat mriu ngaklam ong bangam dan kaman panak no bri kumbriu nal piang lu nadong sunong ngong haka bide bat ka jat mriu nado bangan kena samra hadu mentang ngampat syukur ya ka jat mriu ngampat le ya ka nu ka ba ngan penon kam bakalai haka kerteng juga jat mriu bangan mentoil di simet namar kata kata ong ngam dan kaman panak shwa bangan yak bangan le bakalai ka jat mriu Naidan matagi berpersang ban persutu daku mo ipat lakum bau tau arden ulas mohak parat bau nayak rum dan syo ban maaf no teponi ki brio ke ba pentre la ka chingente syo ban yak lein pan maaf habala pentre upate mo le ke bala kre leu dia kata tandre kampung bai dei bat ka chingem jonga lenga kren tangi kata ka benta hagre bat ka syakri pata dan yo mo ki ba persang ban sei ya kitu ki persang man sakuliat hapo di social media mata bau parden ule hertma siapa unyu temar bat kita kena penong ke dorbar yang priu bat jingsatkan kadang jingade yu kata ke jingca arhusan arhneusnya mensuapat kali election mentalani bat ke jingade tiga sana tidak ada pismat manwat ya kita di bau ardan ule seiru itu ke video ke bagai cepat jadu kuda ke bagai wajing tip dia ke jing tak jujurnya
Bakal mengawan pai nanti ngong ye sorkar harutu por ME ngong no uranium mining on my dead body. Ngara keren ya kata. Nama ngai bakal kita yang kita tak nong senang. Balik him seru lagi video. Nang tak balik him seru itu tu video kepada penki yang gates keteriak kepada syab bom. Hapok main sekretariat abang penki bayatur habai persya ka bangsa paling kisi tang itu ikubor abs news nem yauma selan iki kami bawa dan ne iupai bang pisar rupai bang cegeri pasti janji ông riu aden ông long fit. I'm ready to step down. I'm ready to leave this space. Akhirnya mi sini bang ni ajimen to amaga taka ku ki pa kam dei ka sok ban syakri ya gajan ni mereka tak kacing maka kacing sarang ni orang kacing cat mereka. Bandar kuat orang ni cat mereka, orang kacing terang kacing silat kemudian yang, bahkan kelanjang sisi. Bagi orang kaya teli kum cat mereka, ikut mereka kacing teli juga cat mereka. Kembali yang uplar, uboy war, maram lenam, ni kaya cat mereka. Ni sejan hills, ni orang lor ketin senang apa PPE bat burung, day ban mangru ban keren, ni kaya ketin pren juga cat mereka, bagi ketin solar. Nilai syawar, nilai semalam sudah dihikai ni beliau. Bakin jadi ni ketim pren nomor mentah pun, nilai sarong stania ketim senang lejong. Nim trek suat pan penengkam ni ketim sora. Kemudian ni yo ia kata official language. Lada kacing penengkam ni ketim pren kalau nang duna, malah nang ingi kiar pan keren ni ketim sora nang pi kan jingai kacing ni hapreng jungi kongkacet berishipa. Kan bang kacing snow time. Ni kot ia kacing itu di coba cat. Ngimpo ban penpraya ka jadre ka jing snow dong snow tan snow penuan palang bat kum ta ter oh dong ki penpriang kubur menta kilet si ki bon ki ban palang kristan kyong o pintip ka BBP ki ka seng san protei jong kristan te ba ki ban palang kristan ka so ko yo no ikin let si ki bon katolik o ki nang BBP ka BBP ki isi ni katolik. Hadon bilang kami isi yang akan bau. Nang boleh isi ubah dan bosyo ini katolik. Kata kali katma, kata kali kecing persyang ban persutu pada. Leci membun palang presbyterian o kinong alam trong the voice of the people party kim sinotra di palang presbyterian. Ngingin pet jaga chatri hono kata palang gidon. Pilalong me pimong Kristen ni pet kum ki paradok ki parasna ni pet kum kawai ke chatri. Nomor hari ini sesuatu pada cing ya day ke ubrei kalong shimat ubrei bishar ini ke akhir kesini pada kesini ke bakatu kat kumikam menilai entah menunggu korban bishar ini dari tong ubrei bishar pensan penrem kat kumikile amdan ubrei balaban bishar para ubrei yang ko aban tukular ni kata kecile ubrei hendai lah penso adi cimot berhad candidate jo keseng UDP hapong lim uang ni ke candidate jumi bangani ke bangweng Kaka sahalo sotun sahalo mubak kalau dia kena wong. Mentanya jangan si kilometer hakas election dia pelong nongway. Voice of the People Party kekuatan weng ni gini kau perkat kim naga generation. Kumnon lau nongway. Habang idang dari para mangi. Kabayo pelajat perunkan buat apa South Indian yang mama. Dan lagi pula penkam keparu, yol priu, uberapa tak ada keran kepala, kata para mengi unang wenya. Mana berhikai ini kan mensim berwarna, ya kecil semua petong, berikan nangway para mengi. Voice of the People Party, tu mengilangi kan seng yang dia tak menilai election, ikut aban teipat yang kejat beri, ikut aban penklan yang kejat beri, ikut aban kentiu yang yok, aban penklan yang kemai kejat. Ban penting na bagi jing sni ukin nomla ban karoi kajing jak jing kon sama kajing ini di sini ke pemerintah ko ki pai pape nama kata hapan smutu don kamban smutu kai ka polder party kai ke seng sang prote lada pi pisno bo briu piang lada mi ubriu nang ni la jail bo pit na dong sedong uba start uba bahau uba paria uba parai on tidak pek kang briu kena ka party Oleh ini nak NPP kan mentoyu minong bau tau Chief Minister mau kejela ka baduk ndri Chief Minister ulah kalalong Chief Minister berus Pakistan magar India ulah rumah ka thok juga Shibongut
kan mentoyu pengin persya yang tahu shimnestar yang kerandeng yang tahu shimnestar katangi jet nangi da ubayang naga parti NPP long bong nang kemai ni bahkan berak nang hidup mengilai bagi man yung pri umat nang ay bore pintu umat nang ay penfanya pintu ini ban skoto ini ban gipat pak ki basta nomor ta yang sekat babiang bet sekat babit lana parti hi kamlong keno nyentre na kata kadao kalau dia ke por nengi bagi skoto bagi don kam ban skoto shy ke political party dan ke sengsan parti kam dari tangga uniform ka parti ke dibedan di mang lem kibaskan ka parti ke dibedan ke thong go shai ka parti ke dibedan ki nangalam ki bedan jingki ki bi chingai basta ki champagne o nga smo ban ai go rio play dan shibon ki bakum kita di ron ba ha ka voice of the people party ki pri ki bam jidam interest ka politics sali ki bam jukwa panele election ki bam dan bentah electoral politics bangangani way ubamda ndai daga mansmo bha bang ji igani dari lapan boring abangan ji tiga digaliti nama ngaskotu dari tangga digaliti kapalapan pelan ini dari tangga sensyal ke kanar ka bukoi mdan na kowe galiti om da ka baking atiar om da ka batri sing bhalang ka balapan kli yang ka jari kini kinyarap tangkat tu kani ndai ka konsani ke ka bor sensyal lingba ki program ki policy ki ai ki batlan ki bangilapan pentlan pat saisian namar kata kata hagani ka kenti ka banta yang rengkat bani ke voice of the people party ban penbha ban penjangai itu kontrekam John the district council ngila riupnai ngalang siam apa district council pandai banga keren kok kabai banga keren sarong hagi hindu penai ka way ka license ka trading license ka batmai ka klemi na ka executive committee aka por ko ngalang siam apa district council ja ayu yang yodo atau mikret no pengilapan kala law adong ya ka maupat lalang dai bagi penkala law adong ya ka maupat aka por ko chief executive member kata-kata kalau maupat kala nak balar ka law maupat ka slen jalu kan kata aku ki pat ba kan kata iki nong slong nama kata iki ka oxygen lungs jong ka sol slong ni dai ban kala nimnan kau shu ko ban hepat ya ka law maupat ni di ban tip ka ka ban di ban data nam ta ki long dir mandi lalangan jela dai ko pisang nganum le ya ka cikmu pan dahol yang kata dalam maupat nyen yen banya yada dan mereka pakut kalau laupat ba usyanya ana em hangi kinagira le pada war kina pada champion sutu parla mai jom ni di babon pila aban artetin compare ada pi artetin ya gitu ki bilang artetin ya ka voice of the people party on kamene pila aban artetin kata kini ka hok ka chopi tanpa wat pat kentai kat ba 4% wat pat kentai kat ba 4% namar ngilwa ban proof ya kata kajing angot kajing bat ya kan jingom ka basisha kajing de tat anda pi ai ni ka bor gempat ai gempat don ka bor kumlo kay menta pin ong pamlo tang badan ba pensoi manu tang badan ba yetu khana sini manu namar kata kadao yin hap ban raikot long ka bolong jaga baja yin hap ban pensnu tho ya kata ha ka jatri hi bor kui kan de tang kata buki pat ba bi kapan ai achievement session bat ngan ong tang gani lari kipat ba kila anak ya voice of the people party bahkan sinsyar ya gani ke jelaga jing hadin sang snem nim don kam don terpati kipat ba upat ba ni ayungin le hagi sandri snem kumno ban kitiu ya gani ke jelaga kumno ban kon ya ka bangsa kumno ban kitiu ke yok ka kot kumno ban ra e kon tam thung jam ka ba pe kalau sin kalau kerana po assembly lalu kalau yang MPSC lalu kalau yang DSC kisukon no atang kicingkren minta kita khot jang DSC kini ki member jang ki political party ki basinsyar dari tahnu kan kendan ka jing ai ka mai jam ka khot ka suba lalu nang iki begitu penyerap ya lagi jom ki supporter minta ka hukum sinsyar kalau kumno pikirsyaan ini yang ai kam ni pikirsyaan ini ngin pelat kini ke bil jumpi dan terikam kontrak lahap yang manilut bandai tangkat pang along ipi kabas ngausi ngayo jingtip bawa kim nangalam balang di balik kini kedua yang ini ke sorkar yang ini ki menteri sorkar ki badan hak ini ke celah ke jingi ki basinsyar hai badai bagi roy kipar habawan ki jinga senghe ya ono yang sampai result MDC
Kapamon mo kinang yang parang magkapalang mo hapsi masyado yang parti juki tang manyo. Ya kalau ikapa hagajing pendre wat ya gajiman juga jingeseng. Hado kata kimut ban blackmail. Asyong hangi upai ba. Asyong hangi upai ba. Hado ngin shu jit ya kabangin manru. Tangamar ba ngiting odo. Kumbadang mentaki beberngam ki MLA ki bon ki MLA ki beberngam ki pa mana baca ni tahu kali apa cik hidup pai ba lalu pai ba ngaong habang kali udang tinggi kita kijing bernyam bagi kijing berten kapeni bo pai ba jini udang lombrau bakal komperkat nelayan dia pai ba awasta tong are hawa ya pi nirang cik tangan tasan tri kisnam piwan tuklar mo pi yenungan cik MDC piwan tuklar mo pi yenungan cik MLA lengan cik MP pai ba hin sa setengah isnam nyen bread dia biru utawi pai ba abaga boys of the people party ka kwa ani mereka balong ta ngarasno lingo bani osno ya kita gisno baki lek ye kendo kena melam barang bani keren ye kita penroy ki wan ki jingeseng ki behe ki ong emi sa peche ke desa kawamot kerjaan ini yang dari MDC kerjaan ini yang dari election yang ayah pi batu bagi cukran ke kerjaan ini yang ayah pi Kim Richo kata dari ke political arrogance kata dari ke political arrogance jom kini ki nong yang beji lani kini ki political leaders ki berenang ngakwa apa pi pintip ke political arrogance lani ke kata jingong arrogance kajinya ter haga taga kintin we are firm in our stand we are not arrogant nyemong arrogant okipai pa biye namar kita kala aku pai pa nyishikwa kumgino ram jala party baulo upai pa basta obanang man bishar o slohu yagini ke boro dei tanga jinsta jop pai pa kabala ban prio pa yagani jadi penpoy yang isya kata ketong bagi kuah kum kapois of the people party. Jadi koki pai bari nama kapor kamsha yang haban lepak sakui kecilan sitai spok mauprem nasno ban ai kintu yang ini le bagi kapois of the people party. Kapois of the people party kakot ya ka chat beri bakan upai shoblei bakan wat ya ka khamat ka shoblei. Bagi kot ya ka chat beri bakan pai shoblei bakan wat ya ka khamat ka shoblei. Kami bagi suatu pakar, bagi kuat, lari bagi day kata keseng perhai jomki Kristen. Ni kau bagi tip bagi day kecek beri kau tip beri tip. Nado shwa bagi cingit Kristen dan wan cingit rinom bagi kecek beri kau mani play lupa kira itu lupa you play win. Buat kita sincere disim kita lindo kita lagi kita don ni kan yang terukom ban pendemeli hakmat juble hak sincere kakara. Ni kuat ban pai biang. Ya kecek beri syakat lagi jingong tip beri tip beri. But syakat cek beri kau pendem ya lagi how beri koki pai beri. Nama ni nget dari tangga kabalapan pelat ya kecek beri si. But kabalapan ai kecik syan kecik kermen ya ke longdien ke mandien ke cungai ke jumpi. Tega ni apa orang kau betul? Kibaran hangi baru. Idan kecik kekli nam lagi longdien ke mandien. Ni ko apanya dan bentah hari ke tema persya ke bangsa. Lalu ko apanya dan persya hari ke tema persya ke jinglok, ada tema persya ke jinglek bor ke jinglek syariah. Yang ini ayat ketika dia panai ke jingleshan ya ke polis of the people party. Pada ko aluan kintu. Bono ia ke jing snow syarut. Ke jing snow parlok, ke jing snow para marjan, ke jing snow para shlong, ke jing snow kiba pier. Nomor kini ya sulit para shlong para marjan. Kamu sim dekat pak, you prakan banjab, kalau kebuat pak show para marjan, para snobi. Selalu kena job utau prak. Nak kata-kata orang ini, penduk yang kena kemensi, penangkan dengan jinsta, apa kemensi, kejimat cekat, kekuat, yang prak pun job pun sincere, mereka kemensi, bat jimat cekat, bat keti, bat kejap, hau prak, hantar, kawan kejingkla, hari ni kejelah kebahagiaan kejimat. Sesuai si mereka pun,
ngai gue ada biru bikwa sisa pandang yai peteng kompani ang mga jing job ko jingi ke MP election kami bakul ka dita ka jing stang maka jing job ko jingi ke MDC ka jing penskem ya ka nongrim ka bangila stang na ka MP election ba hadu bangane yo wan ra ya ka jingla ngannum panglaban om apa na pe igini ke bakashan ya ka voice of the people party ki ba jing ya ka voice of the people party ha ke MP election Kim Shima Jit Tang Nagabentak MP election Nringa I Bikila Jit Lupa Yang Voice of the People Party Hadu Abu Pra Katakan ke Bangani Hadu Abu Pra Nomor takkan cawai kipat bak yang hadu bangin da yo Banuan ra yang jigla Mengaku apa kata di bandrung ri wei kenapa ke jigla kan wan shisha Satan kan usngan mata arbusan Arbun riu Arbun yo Arbun ra election Satan arsnen tam ini sya shitam Lalu gitu kita pakai snow, kita dalam kat prasnem begini yo, yang nak jangka jela, paling lima pan jasno, pan yasha, maka voice of the people party. Habring kita gejek, kita mengenai itu, pengalaman gejiklah, kapa shisha hakan gejela, kapa ini action. Tapi ni kapal kita kaya gue lagi paro, begini jangan bagi kita dalam juga voice of the people party. Kita ini yang kami seteru lagi pan shisha, sami gejilan, pan ay gejilan. Bapak dia dan benda bagi voice of the people party. Agar patali itu lang kamang ni kemat. Nilai perta edau. Dia kesyak juga party. Ringkat panyi kipat bak kibulan hangat dengan power untuk. Nilai perta jam. Harga power kalau ni perta. Nilai pertaru. Nilai pertaru kemensian. Nilai rahu lagi ketiga. Lalu kalau kepala kita ikut kami setai ini itu lang ini kan kami sutulan kan kami kesur. Kalau kami sutulan. Balingin leran. Balingin ting. Kung kepala nang kepala staff. Habang sutu. Kawangi nirai, habangi nijit nirai kan lawai ke bakomro. Penang babi, kumbinang shongchnam, bapin ala yang voice of the people. Kumba kaktiin kong, it's now or never. Lalu kami minta, kalau bangin kermen sangawi pakapor, kawan dan jika men nanti gilong di kemandir je. Tapi kapor ini pertajam rekan ini kinangram juga voice of the people party. Bahkan kapor ini pertajam ini rahu ini ketiga sih, kumbedak. Coba jik perta, kalau kita perta lalu konvensi, kita download ke sini. Hapra, 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 Faisal kami, hapra, hapra, hapra. Kublai Shibon, kukuibi, ibe. Kublai Shibon. Pak Arden